деҳаи бешкапа дар охири асри 19 аввали асри 20 ба вуҷуд омадааст. ба он сабабе ки дар ҳамин аввалин маротиб дар ҳамин деҳа 5 хона 5 оила зиндагӣ кардааст ва ба ҳамин сабаб ба номи 5 оила 5 хона бешкапа ном гирифтааст. оҳиста оҳиста дар деҳа шумораи оилаҳои хонаҳо зиёд шуданд. солҳои 20-30 ба он сабабе ки аз кӯҳистонҳо деҳаҳо аҳолии деҳа ба ҳамвориҳо барои дар хоҷагӣ обод кардани хоҷагиҳои нав сафарбар карда шуданд, яъне кӯчонда шуданд, яъне аҳли деҳа зиёд шуд ва оҳиста оҳиста деҳа обод шуд. соли 1968 ба деҳа ки об омад, обёрӣ ки шуд, шумораи аҳолӣ бо ҳам зиёдтар шуданд. яъне барои дар хоҷагӣ пахтакорӣ кор кардан аз деҳаҳои дигар ҳам аҳолӣ кӯчонда омада шуданд. баъд оҳиста оҳиста ҳамин деҳа васеъ шуданд, обод шуд, мактаб кушода шуд. хоб дар ҳамин ободории деҳа бисёр шахсони бузург саҳм гузоштанд, аз ҷумла Камол Маҳмадсаид барои обод кардани деҳа, барои сохтмони яъне кӯприки байни деҳаҳо, сохтмони мактабҳо саҳм гузошт. хоб дар давраи истиқлолият ин деҳа боз ҳам ободтар шуд. хоб номи деҳа иваз шуд. баъди он ки деҳа бисёр шакли нав гирифт, обод шуд, ҳамин деҳа баъд бо хоҳиши аҳолӣ Гулафшон ном гирифт дар дараи соҳибистиқлоли Тоҷикистон. вақте ки мондан худо шукр ҳама дунё сери пурияй, ҳама ина диде ки ҳама ҷо ина техникаҳо гардида, ҳама халқ ина тинҷ рафта бара ондеса. пештар тинҷ набуд, дарҳо дар торои телешка буҷо шуда мерасем, раҳода гашта наметавонест ягон гудак. ҳама Гулафшон аст ва барои ҳамин номи деҳра Гулафшон мондем. ба сабабе ки ҳамин даромадгоҳи мо ҳамин чиё дар фасли баҳор буд, гули лола буд. ина гул Гулафшон гуфтан, ҳамин Гулафшон шид рафт. зиндагии мардум дар сатҳи хуб қарор дорад. деҳаи мо иборат аз бонгоҳи тиббӣ, мактаб, толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ, иборат ҳамин чиё аст. китобхона. тасмим гирифтем ки ҳамин бораи 35-солагии истиқлолият як мактаби дошиёна зиёда аз 16 синфхона ҳаминро мо бояд тамом кунем. соли гузашта ва ҳамин сол дар деҳа сохтмони бинои нави муассисаи таълимӣ оғоз шуд. ҳозир қариб ки ҳамин муассисаи таълимӣ бинои нав ба итмом мерасад. агар баъди соли 2026 ҳамин бино ба кор андохта шавад, шароити таълим ва тарбият дар муассисаи таълими рақами 39 беҳтар мегардад. мардум хуб зиндагӣ мекунад, дар хоҷагӣ кор мекунад, дар аксарияти вақтҳо бо об таъмин аст, бо вақт таъмин аст. ҳамудӣ ягон чӣ надорад, ҳама сери пурияй. ҳамин ки дар куҷое ки меҳнат кардӣ роҳатша мебинӣ. замин дар даст деҳқон ҳамаша додига пешвои миллат. агар ки меҳнат кинӣ мехӯрӣ, меҳнат ки накардӣ ҳамин айомаши ино ки меҳнат ки накардӣ ба пушти хорат ҳеч ки оварда наметиҳад. чорвадорӣ ҳам дар сатҳи баланд қарор дорад. ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ
در این دیها زیاده از 670 تا چوروی کلان شاخدار که مال میدان زیاد از 6-7 هزار مال میدان در مرغ پروری خراده بسیاری خانه ها مرغ دارند سطح استحصال همی گوشت مرغ بسیار کردیم سوهای خرگوش پروری داریم در این دیها هستن همین چیزا در اطراف دیها که چراگاه ها موجود است آدمان با چراگاهداری مشغول میشن و یعنی پیشروی ترقیات چراگاهداری هم بهتر شوی ضرورت زندگی آدم کمک برساند خب اصلا اهالی در صحرا با کشاورزی مشغول بشن و حاضر که دوره کشت و کار چریز پخته که باقی رسیده است حاضر اهالی دیها با گونه‌چینی غذاپیه مشغول است ناحیه یوان که صنعتی است بعضی اهل ده بر کارخانه صنعتی رفته کار میکنن در مهاجرت ملتی طرف کمتر میشد با اون سببی که صورت کارخانه صنعتی ساخته میشد و اصلا در کارخانه صنعتی رفته کار میکنن سبزی ریزکنی همین توی اساسی روزی سبزی ریزکنی بود همین خلق قشلاق می اومد مستفیدو می اومد ریزه میکردن اوقات میخوردن یه روزی معرکه میاد یک گوش میموندن همین مهمون می اومد میرفت همین قم یگان تا میخورد اساسی توی روزی سبزی ریزکنی بود بیشتر حاضر همین اپرات برونده دو آدم میزنه ریزه میکنه میره هیچ کره فایده نمیکنه اما بعد توی روزی معرکه بعد روزی توی میشه و اوقات میمونن خلق فرو میگم میخرم میره دوام میکنم هر بگم مینمی پیش ایار رو داشت اینمی توی اگر این بگم معرکه باشه این سحری همین سبزی ریزه میکنن پیاز ریزه میکنن همش تیور میمونن بگم اوقات میکنن خلق فرو میکنن همین آنها اول که اومده تو آخر رفته سر معرکه را میکنن میشون میگن که این روز بزرگ معرکه توی روزهای شنبه بگهی نمی همسایه قومی جمعشون پیروز میکنن همین سبزی ریزکنی سبزی ریزه میکنن پیاز توزه میکنن ریزه میکنن بعد سحری یک مردم آش نهار کردن سحری میتونن آش نهار کردن یکشون ساعتوی همین 10 تا میشه پیروز کرده همین سبزیش تور کرده میمونن ده هم وقت اما وقت تیور میشود ماشی بابا تو سحری بیایم با اوقاتشون کردن میگیرن زندگی با درجه های عالیش است تینجی امانی است سری پوری است پروردگار کریم از تمام حادثه های دنیا پروردگار نگاه بداره خلق این مملکت ها بین که در باید جنگ و جنجال رفت و آمادگی ویران تینجی امانی خدا تینجی رو بچه همین کار میشه تین نباشه یگان چیز آب تقر کردن نمیتونی تنظیم در دهه با از طرف کمیته محله خب گذرانده توی ملکو نظارت کرده بشد و اهالی به قانون جمهوری درباره جشن مراسم ها رعایت نموده به تنظیم رعایت میکنند این کسب بابای ما ای پدرم این همین 2020 ایسون دستی مادرتی نو همین کار دوام دادیم
این همین زغیر میگیریم در همین جوز میندازیم یا 5 چگید قطعی مایده میشه مدت 1 ساعت پس با آب میندازی بعد روغنش میبرین کنجولاش ایسا جدا میشه روغنش نیم باید توب میشه چیز قطعی شپریز قطعی با میگیریم روغنش بابامون در پیش وقت اسب قطعی میکشیدن دور پیش وقت سویت که نبود اسب قطعی میکشیدن بعدی بابامون پدرمون گرفت همین کسب پدرمون تا همین 2020 پدرمون در قید حیات بود همین کار قطعی یا در نون حلال میفت میخوردیم با بعدی با این اکمود کسب بگیر دوام بودیسیم مزد مهنت که این همه مثال شما بار آورده مثال همه 21 کیلو 6 لیتر روغن میشه 1 لیتر شما میگیریم 5 لیتر شما میتیم 1 لیتر مزد میگیریم 6 لیتر نه مثال نمی بارو رو انداختیم اگر همین مدتی 5 ساعت که تا خورد همین 6 لیتر 3 لیترش میته 3 لیترش ایشم 10 کیلو بار میندازه ایشتم همین 1 لیترش مزد میگیریم 5 لیتر سایه بار میتیم میره مهنت میکنی این به مهنت نمیشه بدون خوبی میکشی مثال همه کار ایده آقای زحمت همه مقصد بیو بکش میگم ما رو بطیر روغانی تازه بخریم خوبی مثال من بازارات بسیار شده روغنای هر خیلی ارزانه 20 سومون هم میارم اگه وای نمیدونم چی باشه که زغیر میگن میفروشن با خلق بیچاره میخره مثال با این قرط و شکر و سلابی ها میگیرن میبرن روی شکر زمستان کشید خنکی رو میگردن میگن رنگی روغنی گوسفند واره میگن با قوتای خیلی پدرمون میگفت زمین ها این وقت اینا حاضر رشته ترمایی کردستیان کجایی که با علش کردستیان کرچکه کردستیان کپوت دیری کردستیان مثال ساوزی کردستیان حاضر میکنن بهارد میچینن ساوزی بهاری کردستیان هر که چه هنر دار صرف کرده سای دنیا را همشه گفته که در دست خلق داده که بکو بخور کردی روحش میبینی همین دولت همه داده که پیشوای ما که همه را با یک چشم نگاه کرده که کسی که مهنت کنه راحت میبینه در زمین آستان با کشتی همین پخته مشغولن پخته و کارتوشکه و پیاز یا نچخه همین چی رو میکنن برای چوربا بسیارش همین سمتی پخته کاری هست بعد این پخته رو تازه کردیم زمین ها رو تازه کردیم غازکاش تازه میکنیم که گرفتیم زمین کارچوکه میکنیم غازه پیش میچینیم چند در کاری میگیریم موندگیش میفروشیم مثال زندگی خانمون را بهبودی میکنیم مثال زندگی میکنیم خانه داشت چیزی میخریم یک چیزی نابودگی مونه همین وظیفه میکنیم دهقان مردم خب با کارچکه میکنه کارچکش میکنه کپوس میگه کارچکش پوس میکنه پخته میکنه حقی دولت میته دارو چیزی گرفته که زیادیش ایخش چیکاری کنه خودش میکنه هفتاد شیدم هر شگرال کلنو میبندن نمیمونن نمیمونن شگرال کلنو میکنن یاد آدم میکنن شگر همش میبندن نمیمونن بکنن به شورون ببندن میکنن همش
марко динем файро мекунам ҳоле ам 70 шира файро мекунам ёрдам мекунам ин халку ҳозир меган ҳоли духтурон намекунад ҳоле ам хай кадигиш мекунам кадигиш наметавонам бечора бар мерад ёд мегирад баъд ёд додан дар кор мин ами келини кенҷигима ягон чини мета ҳама шини ёд додам 100 бор шукр мекунам худу мегардум намекунам дигар ҳамаша мекунам мерам ҳамаш тиёра нуша мепаза овқотша мекунам ҳамаша мекунам чапоти набоша зеб надорад туй маркат зеб надорад чапоти ҳатман каданаш дар кора мекунам как миллати тоҷик мекунам и касба намепартоям ҳамеша чапоти ҳаст мекунам я ташкили камкунӣ мекунӣ чапоти як карсон калон мекунӣ мебандӣ ҳамун чени маркат мекунӣ мехарам фарзандон аверо ҳама мехарам пештро мекунам бисёр мемонданд ҳозир мерасонам шурӯъ камам кунӣ кам сарпушқубайку мекунӣ мерасонам ҳавлои сурхака аввало дар руған гарша сурх мекунем зуолаша одмол мекунем баъд гашта инро чӣ мекунем дар чиз дек сурх мекунем гашта баъди сурх кардан қандо медозем баъди қандо ҳавло тайёр мешавад ин ҳавло аз бибиву модарамон ёд гирифтагӣ нишон додагӣ ки ҳамихе ҳавло кардан мешавад ана мо ёд гирифтем кам кам мекунем тақсим мекунем хона ба хонаи ҳамсоё на бероҳо мехӯранд писаромон духтаромон ҳама каса шишта мехӯрем дар зимистон мекунем ин ҳавло фақат дар зимистон мекунем ҳавлои сурхак аст ҳавлои сафедак аст не ки ҳавлои сафедак ҳам имрӯзаки ҳавлои сурхак кардем аз қадим мондагӣ аз модарамон нишон додагӣ борач ки дар зимистон ин се руған аст руғани инро дар тобистон хӯрда намешавад фақат дар зимистон мехӯрем ёра келинон наметавонанд хай ёд метиҳем кам кам ёд гирифтем бисёр не кам кам хай баъд ёд мегиранд хай нишон метиҳам кам кам ёд гирифтесиян кам кам бисёр не хай ба оста ёд мегиранд мо ҳам аз аввал да ёд гирифтан модарамон бибиёмон ёд гирифтем анаку ва ё аз дунё рафтан боз навбати мо ҳам пир шудем хай бо мо аз дасти мо даст келино мерасад бо ки баъд аз сари мо келино мекунанд ташкилоти моҳипарварӣ ки дар ноҳияи ёвон дар ҷамъияти чоргул аз соли 2019 ташкил ёфтага ҳар соле то миқдори 2 тонн 2.5 тонн моҳӣ гирифта ба бозорҳои ноҳияву шаҳри душанбе чӣ мекунем мефурӯшем мақсад дар болои хӯрока бошад аи тарафи замин юнушқа кори дагем хай юнушқара метем моҳимон калон мешавад боз ҳар даромади хуб дора моҳипарварӣ ба шарте ки меҳнат кунӣ меҳнат накунӣ ав моҳӣ ҳичи нагирифта наметавонӣ партоиш ки то охири сола ҳама моҳӣ дорам гуфта бигарди ав чи даромад намешавад мақсад хӯрока додан гандум додан дар кор ҷувори мака додан дар кор юнушқа додан дар кор ки моҳӣ шавад
اول نبود. حوض خواجگی در ماهی پروری از 2-3 نفر شد. 3 کولای اساسیش زیاده است. قریب که 4 هکتار هم کشیدگی. صف شون که زیاده است 3-4 خواجگی شد. داخل قشلاق بازار ناحیه را هم با گوشت ماهی تامین میکنند. در حوض 3,500 دانه ماهی دارم. ماهی مایده را ما از عبدالرحمن جامی میاریم. مالیوگ میگن. یک دانش به مقدار 5 سومانی خب پرورش میکنیم بعد به سودا میمونیم. حلاوت خوب دارد. عصبا آرام میشود. خب بود خب مشغولی کار است در اینجا. تو همین مثال بگم تو بگیر مشغولی یونش کم دروی یک کار میکنی مشغولی کار بعد درآمدی خوب همه شده همین سایه ماهی پروری است. 2 تا سهم دارم فرزندکای خودم. انا فرزندا با کار همینجا تامین است.